General Neva ni umwe mu bayobozi bakomeye cyane ku mugabane wa Afurika, perezida w'igihugu cy'u Burundi, umwe mu baperezida bagaragaje neza ko nta kabuza bagomba kuzashyigikira Kongo no mu gihe isi yose yabiri gutera amabuye igihugu cya Kongo. Gusa kimwe mu bibazo bikomeza kwibazwa n'abahanga mu bya politiki, abahanga mu by'imiyoborere, ni ikibazo kigira giti: ese koko nibyo Ndayishimiye yisanze yarabaye umupagasi wa Tshisekedi, cyangwa ni umubano usanzwe uhari mu bikorwa bigaragara bya buri munsi? Abandi bakavuga bati ese ni iyihe nyungu Ndayishimiye akura mu gukomeza gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore uko bimeze kugeza amagingo angahe? Ingabo z'i Burundi zikomeje kurwana umuhenerezo zishaka kugenzura Minembwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo ari urugamba rutoroshye, Perezida Evariste Ndayishimiye yifuza gukora iyo bwabaga kugira ngo ingabo z'i Burundi zize gutsinda. Mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo, Minembwe ni ahantu h'ingenzi mu rwego rwa gisirikare, kuko kugenzura hano hantu aba afite ubushobozi bwo kugenzura inzira z'ingenzi z'ubwikorezi, inzira z'ibikoresho bya gisirikare ndetse n'ububasha ku bice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nka site ya Minembwe ni agace kameze nk'akari mu kibaya kari hagati y'imisozi ya Fizi mu burasirazuba, kandi muri iyo misozi niho hari agace k'ingenzi kazwi nka Point Zero k'ihuriro ry'inzira yerekeza Baraka mu majyepfo na Uvira mu majyaruguru ashyira uburasirazuba. Mu burengerazuba bwa Minembwe hariyo umugezi wa Minembwe, hejuru hakaba imisozi irimo Gahabwa ifatwa nk'irembo ry'uburasirazuba bwa Minembwe. Mu gihe ingabo z'u Burundi zirwana zifatanyije n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizwi ku izina rya FARDC n'imitwe yitwaje intwaro bikorana, harimo FDLR w'iterabwoba wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gikorwa kigamije gufata Minembwe, abantu benshi bibaza niba iyo mirwano igamije gusa kurwanya umutwe wa M23 cyangwa niba ari urugamba rwagutse rwo guhatanira ubutegetsi n'inyungu mu karere k'ibiyaga bigari. Benshi bakomeza kwibaza kino kintu kikabacanga. Abandi bakagira bati ubundi byagenda gute mu gihe abantu bakomeje kurwana muri ubu rwego rungana gutya? Ni izihe nyungu ziba zirimo ahangaha? Ese kurwana byaza urugero rwiza rwo gukomeza, cyangwa hari izindi nyungu za politiki abantu tutazi? Kohereza ingabo z'u Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byateje impaka, benshi bibaza impamvu yabyo. Gusa byaje kugaragara ko ari umugambi w'ibihugu byombi bihuriyemo wo kurimbura M23. Leta y'u Burundi ivuga ko izo ngabo zagiye kurwanya imitwe y'abarundi ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko aho imirwano iri kubera, abafatanyabikorwa bari ku rugamba ndetse yewe n'imvugo za politiki zivugwa kuri Minembwe, bituma bamwe bavuga ko hari izindi nyungu zirenze umutekano w'umupaka. Mu gihe FARDC ikomeje kwishingikiriza ku bufasha bw'ingabo z'amahanga mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro, Burundi na FDLR ni bamwe mu bafasha ba Kongo cyangwa ba leta ya Kongo mu rugamba rugamije kugenzura Minembwe, aho bahanganye na teritwari irwanira uburengerazuba bw'Abanyamulenge. Minembwe ni agace gafite umwanya wihariye muri Kivu y'Amajyepfo, gahuza imisozi miremire n'uturere twa Fizi, Mwengi na Uvira, ukagenzura abafite ijambo ku nzira z'ingenzi zikoreshwa kugogeza ibikoresho ku rugamba, kugenzura umujyi, urujya n'uruza rw'ingabo ndetse yewe n'abaturage, ndetse yewe no kugira ijambo rikomeye mu bice bigakikije. Kubera imiterere y'aho imisozi iri, Minembwe imaze imyaka myinshi ikurura imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za Kongo, kuko ari ahantu hafasha kwisuganya cyangwa gutangiriraho ibitero. Niyo mpamvu rero ibitero bikunze kugabwa kuri Minembwe bidafatwa nk'ibikorwa bya gisirikare bisanzwe, ahubwo bino bitero bifatwa nk'urugamba rwo kugenzura kamwe mu duce dufite agaciro gakomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'u Burundi zari zimaze igihe zishize Minembwe ku kato, zarafunze inzira zihuriyeho n'ahandi mu buryo bugamije kwica Abanyamulenge buhoro buhoro, kuko nta washoboraga gusohoka ajya gushaka ibiribwa cyangwa ubuvuzi
mu bindi bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Ibi bigaragaza neza ko n'ubundi hari andi mabanga yihishe inyuma y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Ayo mabanga ni ayahe? Reka dore muri comment section.